Bazalwane ngitofakaza ngekhalenda. Bazalwane bekuhlelwe lilanga lami lekufa. Kuthiwa ngidawuvuka ngifile kulisondo. Bazalwane ikhalenda lekhaya yadilitha le date le bekumele ngangife ngayo. Ngavuka ekuseni ngiphila. Ngathi uma ngene emalelane kulisondo. Laba bebasemalelane babona imihlolo. Kwathiwa lo bekumele ngalesikhathi lesi ekhaya kube ukuthi ekhala lakhe kugcwele. Kukhalwa. Mara ikhalenda lekhaya yakhasela idate ebathakathi. Ngavuka mina ekuseni ngahamba ngaye esontweni. Ngiyabonga abazalwane. Ningaqhobosi ngekhalenda. Ikhalenda lekhaya wayifaka endlini yakho. Wathi ukuthi una uNkulunkulu uneligcobo lale ekhaya ngiphila ngayo angisabi lutho. Amen bazalwane. Mina ngingimake mangani. Ngize ngibe ngingimake so bebangibita Mdeli. Ngibona Ncele lenkosi yangibuka lapha. Mina ngendiwe ngisawoti lolobovu nekhalenda. Lo sawoti ngithe nje nangibiya naye ngamhasha lapha ekhathe ekhaya ngageza ngawo ngafaka ikhalenda ngathenga nebody lotion. Ngaphuma ngathi timbe lokwetindolo okuhlale ngokweni kwetinkukhu labusweni. Ngabona emanyamane mara la khona akunasihlahla semanyamane. Ativelela lamanyamane. Kwaba nje dimanga umuntu ahamba babemangane wongicela ekhaya ngaze ngaba married. Ngidawucala kubonga apostoli wangivusa ekufeni nga2021 lapha emalelana. Wangibeka sandla ngaphila ngalelo langa ngiqhamuke ngigula. Ngiphinze ngibonge Sawoti lo angendele kona ekhaya lami. Bekune yonke into maphele tinyoka ticoco konke nganela kuhasha ngaSawoti letinyoka tihambile ngitibone ngemehlo tiphuma tihamba neticoco konke ngithi Sawoti wala ekhaya uyasebenta iminenke beyidlala ebantwana ekhaya lami ingene nasendlini umangalo ukuthi ngoba kuvaliwe le minenke ubuya kuphi kodwa ngaSawoti waba bendlovu lo ngumthengile le malelane ebandleni laseShalom wangisida sengani bazalwane Sawoti nimsebenzise uqosha konke ekhaya lokufakwe bathakathi ngegama lika Jesu amen. Ngizobonga ngaphambi kwini September last year bengiqala ukufika la eMpumalanga bengayizelanga ukuzofuna umsebenzi bengifuna yena uApostle Abindlovu azange ngamthola ngalelo langa kodwa ngafonele office bank director ukuthi isonto lasemalelane likuphi ngangena emalelane esontweni ngafika ngathenga amanzi lawa amancane ngawanatha lawa amanzi ithe kuhamba kwami la bengiyakhona ngafika ngacela umsebenzi ngawuthola umsebenzi ngibonga kakhulu kuba la eShalom ukuba ngeGood Friday bengisekhona eThekwini ngaphapatiswa khona eThekwini ngiwala ekhaya la ngisebenza khona bangibiza ngamagama amhlungu kabi thakathi lo since yafika la izinto asehambi kahle lo muntu akekho right lo ngisebenzisa iproduct yala ekhaya ngicela nithengeni okanye nisebenziseni iproduct yala ekhaya iyasitha kakhulu kulabantu bangasebenzi kakhulu kulabantu bagula iyasebenza iproduct yala ekhaya ngibonga kakhulu ukunibona ebusukuni banamhlanje
ngisafuna ukumbona 1-in-1 Apostle Abby Ndlovu. Ngiyabonga. Mine ngimbonile kakhulu Sawoti uyasebenza bazalwane. Ngamthenga Sawoti lomhlophe, ngathenga nemandi lamancane. Ngifuna umsebenzi bazalwane. Ngathi ngisamthengile Sawoti. Enhlitweni yami kwavuka into leti 2. Kwathi Sawoti angimsebenzise. Ilenye yathi ungamsebenzisi lo Sawoti ngoba usede le mali yokuhamba ufaka lama CV. Mela inyanga iphele. Ngathi ngisacabanga abazalwane ngimthenga namuhla Sawoti. Ngahlala 2 days bazalwane. Ngakamsebenzisi lo Sawoti. Ngathi ngiya ebucket nje ngiyafuna ukuthuma nje kancane. Kwaphuma sigadla bazalwane lesinjenge ngasudothi liphaphu lenyama yenkomo. Nangilibuka leliphaphu ngathi linendo lephefemlako la iqeleni. Ngathi buta ngathi lokho kimi mhlawumbe kusasa bekuyongidalela icancer. Ngathi lokho kimi shokuthi bekuyinyoka kodwa nyalo mhlawumbe kuphume ngalenye indlela. Kwathi ngelanga lelandzelako bazalwane ngisengamsebenzisi lo Sawoti. Ngaphuma ngathi kuyiplastic bazalwane khona ngaphansi. Ngathi nangithi ngiyayibuka lento iyadonseka. Yathi lenye inhlitho ngcono ngimsebenzise lo Sawoti atova asebenza ngisafuna kuyofaka lama CV. Ngageza ngaye Sawoti, ngafutha ngaye, ngawanatha nalamandi, ngawuthola umsebenzi kodwa bangibekela isikhathi bathi umsebenzi wa 6 months. Nyalo ngitekutolanza umsebenzi wa permanent. Ngicela ukuthi simthenge lo Sawoti ngoba uyasebenza. Kukhulu lengubonile wabulala tibungu wabulala konke lobe khona lebe ngubona ejardini kepha ngekuthemba Sawoti konke kwabe sekuhamba kahle. Ngiyabonga.